உச்சமீதி வானம் அந்த வீடுகின்ற போதிலும் அச்சமில்லை 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 என்பதே. Flere veje er ikke et ønske, denne inder deler. Han er på vej til fods fra Oxford i England til København. I dag gik han 35 kilometer fra Tjæreborg til Askov. I'm going for the Copenhagen COP15. Pushpanat Krishnamurthy arbejder til daglig for hjælpeorganisationen Oxfam, men i 3 uger har han taget fri for at gå til klimatopmødet. Personally, I'm making a statement in the spirit of Gandhi that this is an unjust thing. The poorest people in the world who have done least to cause this problem are suffering most because of this. Hans håb er at råbe de ledende politikere op og få dem til at gøre noget effektivt for at standse den globale opvarmning. I want them to make a deal. A deal which is fair, which is ambitious, as well as which is binding. I want it to be done now because people are dying. உச்சமீதி வானம் அந்த வீடுகின்ற போதிலும் அச்சமில்லை 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 என்பதே. Og efter denne gåtur er vi gennem aftens nyheder, som videre prioriterer dem. Bliv hos os, for om få sekunder er der en frisk omgang kaffe med Kurt. God fornøjelse.